ainsi qu'à la Rochefoucauld, coneguda per las maximes du conte illustre de la noblesse locale, è un castell che à la termière de l'Occitanie de parla lemusi, un comune mai loin en la seu de Bracuna, che è le pays d'Oil, de Capta Angoulême, une termière linguistique qui n'est pas stata tout temps de Butrauca. Así, hoy 75, que soy au punt de RNDP, territori au Saint-Decent, à la Rochefoucauld, que teniu les instruccions, a vos. Ara pla, que va mucha la sortida. Prest? Que suis près? Que es deve tornar aquest documents confidencials en una zona Saint-Decent oil en menys de 3 minutos. El compte revers que ha començat. Anats de cap a l'oest. A l'oest, a l'oest, aquí. Ah, qui suis? Top partents. Che mi hai ingannato! Ah, che credi che l'Occità che cresce in guerra! Che io in bosca sarà! D'altro, la sortida che è dell'altra costata. Ne baixo pas fort, assim. Aquest cop que va miei. Adar, che deve traucar tutta la seu de Bracuna. Nei pas mai n'at segnau, che sui perduto ben miei del loc. Base 75? Base 75, răspuneți! Che sui pergut! Base 75, abus! Bonjour, vous êtes arrivé en zone oil. Mission accomplie. Nous allons vous récupérer dans 1 kilomètre. Ah non, non los documents. Cosa hai pergut? Retour impossible. Oil che? Oil che?